Krobia, yeti no Johnny. Ena ordinary car kobo electricity pole moi or Sofo Krobia. Yatsino yeti or Sofo Krobia. We si sene ho ene Sunday. Or Sofo a we si se ho. Me se mun share video no mame. Or Sofo a we ese ho. Would kwa sorry we se ho mun share Krobia na yatsino no. Evidence is so evidence is so owusu Bempah and any boys no na imra Ghana mra enyom Ghana mra axiom Sofo Krobia no on training so we dey do Sofo Krobia owusu Bempah mo share video no mame. Monsieur Sofo Krobia and a police Arr3 no. Police chain no ya kwakoche no nya tip off no Johnny. Krobia owusu Bempah Sofo no Krobia. Police chain no Johnny. O Johnny o akotena ni ke mu edrimika. Amode ne car no akobo ye friend is saying akobo ye friend is electric pole. Krobia ne car, Monsha Krobia car. Monsha, owusu Bempah ni boys no as I'm talking to you now. Right now as I'm talking to you no. Your friend is saying edu bechi Johnny, edu bechi ye kotinu wona sorry demo. Onya tip off no we Johnny, nobody knows edu bechi whereabouts. Krobia ne car ni or the car ni Johnny or Johnny free police for and na wakonya accident, okonya accident. Ye che no na ye se no. Na we send who or Sofo a we so ah would you quite sorry. We ese Krobia ho ye ko ni fie nso a ye ko se Krobia fie no e tuo ni krantie e na egugugugu ni dem ni bedroom owusu Bempah boys omo na ene Ghana police mo ya de say ye bo Ghana police abaso Ghana police ye da mo asesent no mo etie ye friend is saying Ghana for esufre. We thank God and no owusu Bempah ka say he is above the law. Owusu Bempah ene Ghana mra achi owusu Bempah no. Owusu Bempah call police station so yes hey massa cry show ya invite you there I said bra police station one but we Johnny you are running away from the law. Owusu Bempah so edru police station ho Ghana mra Ghana police for see hey yes show Monshe ya chi owusu Bempah ni boys no mini we ka say you owusu Bempah ni boys no ya chi Krobia Sofo Krobia na nu bakata no ah oye tu no say your friend say mra nya edwuma no Monshe owusu Bempah ya chi owusu Bempah didin Ghana mra eye edwuma. We have to force the law to work. We have to force the law to work in Ghana. Owusu Bempah ene Ghana police in sa soni mu didin ya chi owusu Bempah uma menya me light ni ye uma me more light e wo me camera no so give me more light Joe, give me more light. Owusu Bempah ni boys no say munjina so mudi Ghana mra ni owusu Bempah ni boys ni di Krobia ni matata omo na ene Ghana mra Ghana police Monshe these are the evidence Monshe matata ni Krobia omo na Ghana police yedi handcuff egugugugu omo nsa matata eni ye friend is saying Sofo Krobia ya che no Johnny osu. We said we have to force the Ghana law. Ghana police, thank you for doing your work. Thank you for arresting these criminals. Sofo ya che we ese wukoto kuomu ene Sunday Sofo abubo we waroro we ese ni koto kuomu ye call ni fie nsu etuo nko ena egu ni fie Sofo Krobia ono na muhunu no ono gina ho no matata no se atade na boy ba ko ka ho no ye betete omu ina nkwasiafo bi sa no look Monshe Krobia no Monshe ono se white no
Osofo krobia na oye tu no se white no any matata na ne na ya fiawa te se friend is saying prayer no matata any krobia na edi handcuff gugu omonsa e we friend is saying Ghana police station Ghana police for yedamwase thank you for doing your work mo Ghana for saying no the law is nobody is above the law. Ghana police actually and say nobody is above the law. Udin kwasi asema mrano Ghana police mrano nyaw abozege movement na edriomo ye ka movement no bediwa mu no na mu ka say mudi agro ho mama part ono oka oyo mama part oka oyo owusu Bempah na ene ne ho akere no Munsho mo running away nobody tawudru. Mini we say edu bechi obi enim bedi edu bechi wo edu bechi dwane free na sorry dey mu a onpon ya sorry pompon yo and edu bechi odwane jani ploto ho edu bechi edwane jani ploto ho wa sorry dey mu se wona wo say Facebook so a wo say ukun obi a Emrano end minyaw emrano enko bebia ubetimi ekun obi ede wo akọ free abozege am robbers we for junkie for mo se mu ina mo ya asofofo hey mo ma me mbo dingo kon so me say mo share video no ma me mo share video no enne me dem me say me dru fia mebo meto ne metwe mebo ne powder mebo meto ne metwe powder me se mon share video no mame konkonsa me wo mekanti ene efe konkonsa empire o pe konkonsa papa etia eno ane black Jesus ono die ohu a sane etie na no de atoko se bam oni bi frim on fait bien quand on can send it na tinya pre that's a black Jesus our Germany upon tenso see no I am Minimum you can say Ghana for good afternoon, good evening, good day, good morning. Kokonsa kesi abeto abontin ni saying no. Owusu Bempah ni boys no. Arr3 robbers no. Criminal osofofo no. We smokers no mo from ho. Your friend is saying pastors no mo gu Ghana no. Omo ka say they are above the law. Ghana law can never hold them responsible. Ghana law can never mafia them. Ghana mra Owusu Bempah Nigeria pastors akromfo na oniom wasese omo no. Owusu Bempah Arr3 robbers na watetete omo ina no. Ene Ghana police akochichi omo. Ama meni wi ka say Edu Beche is on the run. Edu Beche is on the run. Edu Beche nya tip off no. Time a ya sorry a ye ba beche no. Munshe me pictures ni for ni tremo. Matata ni friend is on Sofo krobia no. Omo na friend is ne handcuff gugu omo nsa no. Omo ka asa omo di Owusu Bempah nti ometimi edi nkwase asem bia e wo man Ghana mu no. Enne Ghana police nsa aso omo mu se bio. Ghana police aso Owusu Bempah boys no. Owusu Bempah call police station no so ko bleli omo a ono nso ya chi Owusu Bempah. Meni we ka say Owusu Bempah she counter back. Thank you, Ghana police. Ghana police for yedamwase. Nobody is above the law in Ghana. Udi nkwasi asema mrano ni wunya. Udi nkwasi asema friend saying osofo krobia odwane. Police for eba beche no wakotena ni car mu dwane. Ena ode ne car akobo your friend is saying electric pole. Ode ne car akobo electric pole ebu electric pole. Inti meni we ka say baby ode ni car no kopim ye no. Yama light off ewo honum osofo krobia ne car no. Osofo krobia car no.
ne car na odi kopim ye na ya fa ni say o dwane no monhwe video ni na enie. This is the video Sofo Krobia. Sofo Krobia o dwane na ya fa ni say monhwe Sofo Krobia ono ye chain no odi ne car no kobo e fa ni say electric pole na ye chain no ono no ti fa ni say Ghana police van no pickup no na ya che no yache Sofo Krobia as I'm talking to you now. Sofo Krobia na yache no owusu Bempah ko police station o say o kwa beli omo a yache owusu Bempah so munhwe video no ni time I de che owusu Bempah so munhwe video no she video ni yie me wia me post ni na wa me wall so na monko hwe ni yie munhwe owusu Bempah say he is above the law in Ghana. Owusu Bempah say he is above the law in Ghana. And no mu true me na ahyehyɛ omo. Ye da Ghana police fo ase. Ye da Ghana police ase. Say mo ahye am robbers, you criminals, you omo gu Ghana. Omo di nsɛm hu ni say ahye omo. Munhwe video no. Owusu Bempah car no na esi yo no. Owusu Bempah car no na esi yo no. Yakosro to omo. Owusu Bempah ne boys no na ene. Ghana police yeda mo ase. We dwuma kese a mo aye. Monhwe. Munhwe. If anything, Sofo Krobia ye che no time I che Sofo Krobia no. Ono no tika no munhwe. Sofo Krobia criminal na ye che ni na we she no no. And in here, where your time a police if one chain in no didn't say police pick up no Munhwe. Oh Johnny na police if what chain na you didn't say pick up no. And when ye chain no na we ese ne ho hwe. We se no ho. We ese Krobia ho. Me mama me nkyere mo ani ne ya zolo am robber. Ya zolo kromfo ya zolo no mumu say imran ye adwuma wo Ghana Ghana police for ye da mo ase papa say mo ama emra eye adwuma wo man Ghana mu sese ye da Ghana police ase say imra ni ye adwuma. Oh, you can see the video well. Oh, okay. Because I'm using the phone to show. That's why I will post the videos on my page. So me post the video no on my page. So na me post the videos ni na me video ni wie. Me post na mu na mu. Enyanom muma me njai mo me banaba me ko bye muma me njai mo ye besan esie bio breaking news yati owusu Bempah ne boys no nti enyanom ne adofo no muma me njai mo oh sana me bana okọ Yati owusu Bempah ne boys no breaking news.
yachi owusu Bempah ne boys no omo aso ayese me say omo aso ayese enne Ghana police for yedamo ase o yedamo ase yesi video no mfa pictures ni kire mo enu nie matata ne ye fe ne sen Sofo krobia omo na handcuff gu omo nsa wo Ghana police station matata ene krobia omo na handcuff gu omo nsa no handcuff gu matata ene ye fe ne sen krobia nsa muti Ghana na mudi nkwasi asem ye fe ne sen krobia no say white singlet any white trouser no ena matata nso na ye fe ne sen o kan ne ho no aye di handcuff egu omo nsa no Ghana police. Thank you for making the law work. Nobody is above the law. Nobody is above the law. Yet the Ghana police for in say Muhammad running ye Juma wo Ghana. Fenisen Krobia, Omono Mwatri Omono. Say Minuwi Kase, Edu Bechi Jani. Nobody knows the whereabouts. Edu Bechi Jani Fia sorry dame one pong. And Sana O Johnny. Odu Betty Johnny, Edu Betty is on the move. Who Johnny? And you are not of one. Muma mean Jaimo, Yabese Siebum, breaking news, Yachi owusu Bempah boys no. Almost social media no so now almost say, bet me kunipa da se ni Ghana police ain't mean chiomo. Imran ye Juma wo Ghana no. Yet the Ghana police as I said, this time, Mama Mrano ye Juma. Message then, con so,